Shipindi nisha AKAMADALA. Shipindi nisha AKAMADALA ni shipindi shihurera miluha cheru chali chakale nende mima cheru chali chakale Luhya. Na kulungu nyakumisha mahoba kenako maisha keruka kisasa vana ba youth baloma nomba babola bu digital life. Sasa mu studio muchenia mu studio na tahoba na kwendezera humborambi kachi na chenda mu studio ya Western Nyota TV. Mcheni karibu. Asante sana. Asante. Bora kubaluya. Mala koko inono nende uruli nende main subject nyange. Kumbira kanje banangaga Phillip onzere Masiolo na nulanga mushikishi musasa na shirombe kube hanu ni buteshi na bulombe kube hanu okulonda kana buteshi bwenye kanga buloleka musimoni tyaba bobenya kutesherwa shikira buteshi bwara mabandu banyishi kabisa na lokolo uboli upana kubora ku bandu buteshi buliho na shibuli bandu bakhaya benye batekhada kale basaza batekha neshika shirombe ko behano kabisa ndio musasa mwayi wa Wilson Masiolo ni marehemu mshara balanga Regina Mbone okay na Mlaitiriji abundu balanga musasa kabisa wene wandulanga kabisa asante sana imusasa Pastor Reverend Phillip Masiolo mu studio na tahona eleza amahoba kibi khulia buteshi uni company company yanje balanga Delight Famous Events and Catering Services shiri bundu singira bundu alata ni kuchenda wenyi kuitsa ingogo nuli ni harusi yoyo kuitsa ingogo nuli ni office kutekala mu office yo kulala shikolya mu office momo nibo liniyo kisheni yose malika ulinaende bucheni bosi birthday ulinayo kuitsa huli shu izao kulitaba kuitsa uli yao yani kasi yo iberaisi yani delivery yani service at the door kabisa sasa Delighted Famous munyola hali Delighted Famous kulia bundu anyishi na mboli kuli mobile lakini noko nje sana ula konyola Karen Road ula konyola Kip Karen ula konyola imsaseyo na kandi ula konyola anarobiano abuno walanga decorate corner so kuli mobile shikulia bundu station da but no kwenyi kuli mobile kuitsa uli abundu wosi akali mostly konyola Karen sana Karen Plains Road Karen get up okay yeah sasa the service thing no kulitsela na nende tsela service ya wananga no buteshi harusi nuli ni birthday nuli na malika nuli ni ene bandu muobisi bakholi kasi obayeza shikulia na kandi noenyanga bateshi bumunzu yani bateshi bingo nuli na bacheni uli khulute khata kuhana kandi bateshi bizaba kuteshi bana catering bizaba kuteshere na kandi khola shithe balanga decoration nuli na harusi nuli ni occasion yose kholanga ulomba bundu enao alolekha bundu isherei yeah yani ayanzise yeah okay na mu bandu bi mu timu ingali nomba ni wonyene to khuli timu ingali timu embi abantu barano na khuinziranga halala mbulala shikira khobola khwinwane khuli bandu babuha yani khulombe mashekeru kachinguha na kachinguha shikira iwe ulalombe kachinguha nomba inzaniwe ulombe khuchingula na restaurant kabisa na shikira khobola khulombe shindu shokunya khubikha bindu byebalala na khonyene oyo enyanga service yeru ili affordable na shukulipisha bululuta ili affordable umundu wose kabisa yes utajishindu shibuteshi yeah mutekha bikule types bikule kutekhanga ni binyishi kuli murere kuli mushenye kutekha kuli shindu balanga beef pilau shindu balanga pilau masala kuli one shindu balanga chicken stew kuna beef stew kuli shindu balanga nuggets goldens kuna burger chicken burger beef burger yani bindu byose basungu ya Afrika
Tiso khali ulomba bule. Ulomba tiswa. Sira tiso. Bafuete. Bandu bali yakuboba ta. Harusi yoni ye kienyeji. Kulombera bwoba. Kulomba bwoba. Khuluka bushuma bwa kienyeji. Bushimwa bwene. Bobole kulomba bule bwene. Na ali mostly khwamanyika mushindisha balanga nga shibiri bya kienyeji sana. Kuli tisaka miro murere witse ushindisha balanga nga mushanya kuli kwa khale yani ko matuma mapuoni yani na makando zunganya lalo tuye bule bwene kuli shindisha balanga nga mutuya usira makanda ko bule kulicholo bule umenya bule bwene tekha dushimunyo babalanga musume musharaha kwene yani kwa umenya bule bwene yani kulombanga bihuli bero biholombe bihukumusha ingo yani biholera imbi na ingo yes mulungu lo mabalanga bu traditional cuisine yeah baka luzongoliza nini luzongolo oyiba lwa bene ne kale lweru nuluya lokolo lokho laka ya lweru lwa rekos uyibulano ni degree usamusikulula yeah aya utajabundu wa birthdays yes mulomba keki nomba mundu itsani keki mumuhoresha mundu itsani keki tawe khuzabena khokhora shinshiosi kula keki the bitings yosi kuna the chicken wings, the fish fingers, kuna the popcorns, sweet yani kuyibi birthday yosi kubirombanga kuni keki tofauti kuna mambo cake, forest cake, banana cake, lemon cake yani the cake yosi zya wenyanga kuzirombanga kwanza anza forest road no forest cake yeah 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 okay yeah na utajishindu decoration decorator sasa halimalika decorator kulera mai mamaliko kulera bifudia kulera tisani tyosi wenyanga bijiko byosi kulini shaving dish kulini bitamba kulondakana ho theme yo wenyanga niba ni malika niba ni harusi niba ni ucheni boss kulondakana ho yo wenyanga kulini bitamba byana byosi na kulondakana ho maua ka wenyanga anako kubikira maua kababundu alei amundu ayansiza yes ndola ni service ndai haya utajishindu sha malika Amerika munyemwitsane byokulya byenyu byokuteha nomba mwene malika nala babi byokuteha kalondakana ni budget ya babalombi niba shibanyalirwa tawe kuitsane byokulya byeru niba balanyalirwa kukula byokulya kuitsa kuteha nakubai service yes ala murungana sasa kumala na zawena okulondakana kuli shughuli bezaniri okay yes Shipindi sha AKAMADALA ni shipindi roko Elikanah Khainga na mchenia mu studio Pastor Reverend Phillip Masiolo aborero lai musasa itirichi itirichi libiga mutirichi mu studio alaka ya mahoba kabisa ki company yo hotel ibalanga delight famous events and catering services na yala kaya huisein abola service yei company nyora keep current nyora hay musa ini siobsiri keep current siobsiri musasa siobsiri decorate siobsiri veti abutsindi tsebere current no liambe in the waterfront nyora siobsiri abo awena na awala service ban service mbalimbali service tofauti service ya birthday service ya malika service ya wedding khali wenyi bakotegere munzo yani ujonyi tiburere birenje kumesa ujonyi langaza service ya delight itabone kwaza mahoba kenako bulai ibi ulanyosi yo kumesa shene sho kaso no ratsa chiko munwa namba mayo urumjino langa traditional folk yani materaka na medical na no ramu kabisa okay na sasa unite khonyala hori mboli nyore ka bundu bosi it's a contact na hoyo nyenya bosi polinisi namba isimu
Kuna Facebook, kuna Twitter, kuna website. Inamba yanje ni simu ni 0726 0726 56 72 70. Namba india Airtel ni 07 55 48 29 89. Hizo namba zibiri za Airtel na Safaricom. Okay, sasa kalushira kwa namba nayo manyimu mutazamaji abera nashi kulaikala. Sasa ya hapo kulikala manyimu hapo kulikala. Aya hochaka nenda Safaricom. Aya 0726 56 72 70. Any Safaricom. Airtel ni 07 55 48 29 89. Any Airtel. Okay. Na wenye ku email delightfamous@gmail.com. Website www.delightfamous.gmail.com. Okay. And that's platforms mnyore hao. Neza nyore hao ziosi. Faith in Facebook ni Delight Famous. Twitter ni Delight Famous. Na mwa register company. Company register ya kama na miaka kadhaa. Na irine bintu byose byenyakanaka. Okay. Na kwachenda kwa mara kwachenda kwa bundu ya hanaha. Na kwa kuzikasi muzingira zinyishi. Okay. Sasa Luhya muyanzuga ngare Western Nyota TV. Company ya Delight yakweta service tsikubuli yeto. Contact no kubuli. Akwere contact ya Safaricom, akwere contact ya Airtel. Nuri nende function, ubene function hii ya harusi, uni function hii birthday, uni function ya marika, uni nde function ishere yosi. Langa Delight itzavani kweta ikasi indai itzavani kweta meyinzi chiri milai no tsavu no ulira buyanze mundu mbukwati. Yani you not forget that you remember. Yani it's memorable. Yani ni yukumbuka. I wish it will be happening again. Yani murero kunyao yani nyirenyambe beni nyanyanga. Yani ngaluhera kunyanya. So bunyishi manyi bantu banyishi shibamanya buteshita. Mundu arula munzu mwemwe azimu hoteli azia bundu azia nyola shikule shire. Na nuha enzi bantu bakutekera banyishi shikule shire saidi shikolera shita munda. Ama shi saidi shikolera shite balanga nga food poison. So neshitira khobola pana kolere pindu bya kulabya kando byo kutola byo kuli unjira byo kutola byo kuli abundo kutolanga kulombeni shindu shimanyishe yani nuizo manya fulani ne ndeshereshe kulesha stiri uvyo kuli kunjira shomanya fulani ta so kuli ondo kuleranga hygiene iliyo we are in uniform we are organized and then kuli bandu bali ba Kristo. Asante. Chumotera mu mesi ta. Kutera kwa malwada. Oya vano mbero kwanishi fulia. Zazo mayira ni kwala no yana kukhayimba kana. Mushiro kuchaka kutera musaya kwanza. Musaya kotse khobisisanya. Bindi byose kubikhayibiri wanyasaya. Sasa shikole shuizanga uliza shikole shitakatifu yani shirinda nyama na masala. Pastor Masiolo mu studio nako shikuli abajiri hotela kabalanga abasaya yani basaya bintu balanga bintu bazakhorikasi manje murohandi kusamba kubantu kali makhono khalende kandi makora ko nyoro cyazo siana shira namandai laka makora karukan monium sasa baranga barabindu imberi wa Nyasaye babita kasi shibure shitakasi khatsakale shitoko kombesa yo nokolia yani yo ulida kusala ta yo endeleza yani mo mora zinde nebyos manje isuti yele gale balanga shibambala bandu banyishi bakyamba kana nashikira buteshi babandu batekana dimisu yani
urikalaza rukundu kweno isuziyo uteha munjira indi shibambale shali khala shayumenya bule ibwene yani uteha munjira rakhonyo ko ihaleka yani uteha bule ibwene kachumbe khamuza khalololo kabisa kaziri line then unyola khanura da khasupu khonyene khabiraza musho sasa yani uchapaza ni supu kabisa buchuzi bwena boso nyola mu delight ulanyola mbuchuzi bwenobo mu delight bintu birembere isa konyaba yayo bule khula bantu ingeta da biza go ba hekasi na muhurizo na go erikasa bana kutsa kweza go ba yaya bikasi wende go ba rizo mono mayo ati customer na go erikasi kweza go yaya bikasi kandi ba yebiyere ne banyolika yani kubule kubaza kuyize kuli yabonyene da kandi bobaliho usangale ko mu nashukuliza tatawo uliza kandi ko iwaza kandi muri waza jira lihuba kenye kha khulili shumbiri shibe shumbiri kandi kuwaza shumbiri kandi shumwa yani kutaka kulipimit yani ulomba mundu yani uyanze ube delighted yani ube enjoy yani uishi watu waendelee kuwa tu yani waendeleze kuikhala wena yani kuli bandu bali joyful na kuli bandu bali well organized, the spiritual physical we all kuli organized na shikali kusandizanya sai shikira loko akana niwe shukule kha kuli ubereta ule kha shini shipadilike mungu ule kha maho malaika limu okay na sasa kulina nyamo ndekhere shihulia muchaja muri namba kena ko la nyola na musimu shukubezanga fixed tashida bantu bosi shibalekana da khotehaga khulonda khana khu budget yuli nayo nibo ni shingizile busirani khola mali budget yo shingizile busirani muilipe makane monda sasa kuwezanga ibudget yoyo akhoreba uli nashina akhwa ibudget yakhonya kho no kholanga and then akhoreba khole nina khonya nabo singana kati so shikuliza bandu ba benyanga khulia sana da bali bandu bakhonya nanga yani ubule kuba nithi soni na kandi kutsa kubula kuba nithi soni ta yani kuba kuyanze boss kuba delighted na kandi kuba famous kubanya wala kabisa so inaanza kwa kama famous kwa kama famous kile iwe ni ule ba famous kusikira kuze ikira khonyane singana kani munjira yakala kabisa munda kada shekole shilai hani marera ku customer yes khumanyira yo manyira mu bando abarulene umarula abundu fulani sasa kulombe yo manyira na kandi kuze khumanyira na kandi ali shekole kandi amanyira yani abere famous yana rula wena shekole ya kali wa Elikanah shekole shilai sana wena yateka shekole delight yenete kachikule so kuli bandu bamanyika na kandi kuli bandu benyanga mulembe western nyota ni TV mulembe TV leta bandu halala mai kutoka western nyota shirira isita ni njire ndambi ne yanyaiwa ninze kwa hatu khamundu kuli kumolo mandina ikhwamba nyamali ya delight famous lomba khobe delighted umanyike lo umanyikanga ne wondi wamanyike kwisunda mundu arambi kabisa muyanzo wengangare ya Western Nyota TV shipindi nisha AKAMADALA mwanzo shipisha AKAMADALA khuwari khonganga lira iseno alangwa Elikanah Khainga aka Meja Papa Edi na mchenere mu studio ni Pastor Reverend Phillip Masiolo khurula emusasa musele viga ni musiani mutrichi amo studio amala ma company ya Delight famous ni company ni company iteha yana service mbalimbali tsiri mu buteshi ndimo mahoba ka decoration ndimo mahoba ka wedding ndimo mahoba nyingi atakia kalishana kwa namba hii simu inamba yanye hii simu ni 0726 56 72 70 0726 56 72 70 hiyo ni Safaricom. Airtel ni 0755
482989 0755 482989. Okay. Inaweza namba zirumikanga anyishi. Yeah. Okay. Na bihudi hivi kwa sababu alibako bihuda kidogo. Bihuda teraza bihuda bekenyeji byonyene. Shindekha bihuli bekenyeji byonyene tawe. Ndekha bihuli kali bisungu. Bishiyindi. Shindi shabalanga nga Ethiopians. Nanda kutekha bihulia kwaba train bihuli byosi byowenyanga kolona kana kubacheni kulinabo. Yeah. Okay. Kolona kana kubacheni bobanualike na kana kolona kana kushere yule. Yeah. Sasa kwa ufupi nenya udescribe ya kushikoresha la shishimua nomba shisha traditional. Udescribe shikoresha shiyindi. Udescribe shikoresha shisungu. Mama sungu anyala kwa na oraluyo. Masungu bali buluyi kwa. Walo nala saluyo monini. Baba ile kali baba nyeshi baba ibule bana. Kali ba indi ba. Baba nyaluyo. Sasa hochake na ndesha traditional shit. Sha traditional shako teha sana mostly shabandu bayanza hotera mushenye kweruka kawaida ko teha matuma makanda nenda maponi ka kienyeji. Okay. Kena kama ni hasana na kulombanga munjira ili manyihe ili professional na sana mubunyishi shikuziza nizi nyama zisambe ta banyishi benyanga zinyama ziyaba yembere bule ziyaba bayembera muliru wabuha muliru ira muliru yene yani traditional shibaretsanga ku grill ko stima ko bandu bareza ko stima nomba bindi bandu bikhara stima ta ulomba bule ibwe muliru lile khale akuboha bule ibwene akubenya bule na khulia numushenyeyo na kandi khuliza inyama yene numushenye ko nyene ta kuweza kumurere kuweza kuzisaka na kandi kuweza kushinja balanga miro indere mabandu bayembakhana na kandi bachimanya ta indere me kolomba bule sana nyakumanya ni indere mada indere mani ilomba makumba. Yeah, malomba makumba kabisa na ilomba bule sana. So biholi bekenyeji kholi nabyo ingo khote kenyeji kholi nazyo lomba munjire yosi wenyanga na kandi kholi lipata wali kholipata lipata. Kholomba lipata munjire yenya kananga. Okay. Shisungule bya khandi kholombanga jirena. So biene ne kholombanga in African then dikulukuli wali yakoda dikulukuli hizo ndio ya nari ya kutumana sauti so dikulukuli kholombanga na khandi khulomba shindu shebalanga nga shituti khatuti yakhane khatili khano samba khalaisa ne khalaisa uromba usana yeah so ko debit bene byosi isindo kunabyo ndelema kulinayo makulukulu mapata unapata msinga una makulukulu yani bintu bene bisungula byosi kulomba halala na kulomba munjira ishi Afrika. Yeah. Okay. Na kuiza ibusungu yi onishi shabalanga nga golden nuggets. Yeah. Okay. Golden nuggets ojiromba nga mustahili yenyananga mostly hubeza na chicken golden nuggets kuna beef golden nuggets then kuna sandwich kuli beef sandwich na kuna chicken sandwich na kuna Phillip sandwich. Phillip sandwich unyalomba kusuti ulomba kungoho ama kulomba kunyama ni sandwich so kulomba zindai kunande zibaga unyakhurumikira chicken unyakhurumikira fish burger na unyakhurumikira chinche balanga nga beef burger. Okay. So bini bebasungu kulinabyo na mostly kulombanga munjira yenye kananga iri recommendable na kulinisha balanga nga fish fingers. Fish fingers ni zibitings na zirombewa munjira iri yenye kananga yonde khana indai sana
uli nende zimayonnaise khulomba nazyo zindimu kandi khuli nekhulomba munjira yenyekhananga y'omundu anyala khuba appetited ali nali munjira indayi nekhwisa ibweindi khuli nende shabalanga nga beef curry yes beef curry khujilombanga munjira yenyekhananga na khulombanga steak na steak ene khujilombanga ibe appetite yani ibe ikhuyanzisa ikhoye appetite insimoni kwanza shindu shikhuli shabayindi mostly shanyala khulya khubula pilipili ta bade bayindi banze pilipili sana so shikhulya shosi khulomba shimwindi lazima ipilipili ibirawo that's why khulombanga beef curry cod curry beef curry so bindu bene byosi khulombanga munjira yenyekhananga ziroti khulombanga na khandi khulombanga shindu shabalanga nga kuna Luhya sijui nyakho chibikha ndi Natasha mulusungu lakini washiranganga mishikaki charura Mombasa yes mishikaki ichi kujiromba nyina kubakari orozibe mild mishikaki shinajo runyama rulishisala nyina ubika runyama makubika rungoho ubika nizinguza inyama kuna kiukamba kuna bintu bya kubikhaho pilipili hoho pia kupanga bule nyanya vitungu kupanga bule na kulahisha balanga marination bora mundi marination ni viungo viromba anga vya taste mushikuleshe mesho kama nyama yene yani nyakubilanga ingredients so kubiromba anga munjire yenhananga kubaha marinate bule ibwene tirangwa zibiting nuli kulina and ipati ebutuku mundu atola khuza na chenda atola khu chicken wings na chenda na atola khu fish finger na chenda na atola khu chuku kidogo yani we appetizer na kala so kulombanga zipati yosi even parties weddings and events yosi ulinayo kuli equipped kulonda kana khu menu kwere kunyala khwa menu ama yuho menu so kulonda kananga kuli wenya ulombe so kuli professional in the such a way that shukunyala khubira khu ama khubula kulomba shisho wanyada kulombanga kulonda kana khujira yo wenya yeah kuisa khu mostly khubayindi mostly ziroti bayanza sana na khandi shindu chabalanga nga pilau bayanza pilau na mostly pilau ya washiromba khuza khulomba ta irombo munjira tofauti sana na nuwenza khu zimbuli za kulombera bayindi cholomba khuli shisunguta kulomba munjira ile yenyekhananga na kunyala kusamba kunyala ku deep fryer kunyala kulomba wet kunyala kulomba ibe curry ama kulombe ibe boiled so ondekhananga ninjira yumundu wenya ilombero yeah so bendi bala khubikhoya kada na mbihe mushikapushira yeah bali bala bimodi binde ba nde khobiyenga yeah yani musungu shanze ipirapiri sana si yanza sana da muinde nawe ipirapiri wewe lazima ipirapiri shini shosi khali chai yani ni chai ya habihamba shini shosi nangu atashakulia areza lazima yeah okay lazima kabisa yeah Buyanzo ngare Western Nyota TV manyo kulondera bula sana shipinisha AKAMADALA mcheni ali mu studio ni Pastor Reverend Phillip Masiolo numpishi ni qualified cook qualified caterer amo studio ana service mbalimbali ku company ya Delight Foods and Services inyora khamu tiere te Karen nuze dagoreto la nyola nuze musasa ola nyola tiobsi yabona nuze khandi kip Karen nuru Eldoret nuwengi webuye uzaonyola tiobsi yabo kwa hivyo generation obisiti ubeno nyola service labda unenda harusi labda ubenende malika labda unende ishere yosi noma mwana abiridichera
wenya welcome na kumkaribisha mu family nende shere Delight Foods and Services via ni company yeruishi Luhya ni company yeru bana beru baluya baba lako ni biti mu area momo kukhola mu service ubeza delighted ubeza delighted yani buyanzi mundu mbu ubeza abantu buyanzi na baha na service yabo anje bakhola bayinda bali mu area mo bata kwenga kuba yayi khande bali mu area mo babe wikazi bokitsa bintu handi banyola ko lingondo kwa kabisa. Sasa neno la mwisho tukimalizia kipindi cha Akamadala. Ikhobalende nyakhobola li mwisho nili ukanyakana unyola service da. Ukatya kuba yindi ugende uelewe nyabandu wali professional sana da. Khabata delight wili. Delight irakuwa shekhulia sheshi Africa. Ube uli njereka, ube uli Mkenya, ube uli shibale shirena. Nukhwenya bosi khwele namba ya simu la kunyola. Delight events ya hana services yezi munjira ili affordable. Na delight chibina mundu ta shikira ilonda kananga itizani hisikola shulishihale na bunyishi khudza muzia rusi unyoli malika goli manyi malika kale raboni khulombera mahema ko bulai nobula bisoko khulerere nobula zitent khulerere khulonda kana khutsisani bifulia nibindu byose khulera abundu uli na nibo ni wanyako tsatsa kuteha khandi dokhopere simu khulitsa uli bwangu so muuri tsindanya ule khaba mundu khore service ta Delight famous events and catering baliano ni baluya bobo na khandi nuli delighted khandi lombe buli nawo wabe delighted bosi khole baho kuli famous ula khumanyishe so shete ndikhuba ndanya khulekhere khaba delight mu number ya khwele 0726 56 7270 nuli na Airtel khaba delight mu 0755 48 29 89 khaba khuli service ilaba indai uli na malika uli na harusi uli na bakholi bikasi mu company yoyo obule khukulirwanyi ilanji lwanyi ta khwitsa khumola mu munjira yenye khananga khubatekhera ilanji breakfast lunch nibo bali obutukho khubatekhera supper so khuli committed khwitsa khuli inyinga yosi bano khwenyanga so karibu sana asante my producer Mbora Masaka Bwere na khumalira shipindi khulira bananga Elikanah Khainga aka Menja Papa Eli shipindi shibere Akamadala shipindi cha Akamadala ni shipindi shirero wenende Western Nyota TV na ni shipindi shikwekitsa mima miluha cheru chari chakale nenda khonya maisha khonya khurumisha bindu byenebo bikhonya maisha keru ka kisasa tira holanda bindi byeru bingangare Western Nyota TV kali makeni obutuki khumwizo memwami abana nende bindu binyishe benonyola manyishi khungare Western Nyota TV sasa reverend nutsi musasa ushiriza bantu bimusasa ndabashiriza na mbora abawulizi ba Nyota TV bosi ili TV yozo mnyamwana ni TV mirembe kubeni mirembe kabisa ndashiriza bantu bosi kabisa asante diko maybe unyabona ndile kuba nolishi ni khushira khwainda mbola tsa khaba za munamba zya khwerezo nukhaba muzinamba ezo isabe sura nyola indai boli namba ya Safaricom ni 0726 56 7270 Airtel boli ni 0755 48 29 89 khaba ko service yosi yonyanga ulanyola service ya affordable ukasulu mwana asante sana utsira khulona shipindi sha Akamadala bodi losi no tsa banonyola manyishi